Hello, Tuni Kuki-News in Bezose, no bonta vin lim ni vin zan hi ina saita vin neo khat. Tuni in zong adang ho zong update hin ball kit no hitin. MEITEI gam sung hi han Kuki-Zo te gam sung hi han tangkhul te gam sung hi zong le thilso dan ho hi het thim na divin aba nei chan hin sai kit no hitin Tuni 19 April 2026 ahita in Tunin zong igam sungu wa thu za chom hong pot ho het thim na divin Ihetchet na in ball kit no hitin highway a emboss ki ball na chungchanga hi civil mini athi ti hin zania in a saina wa chu on the spot na thipa bo in a say wa hi in tu a hi mini athi in a khat zong hi a seriously eti hi mo a hi na hin la ama hi tu chan ge ya dinga wang chu dam na lai a hi in ni chi chung changa hi tangkhul hon I chan ge ya pan la wa Kuki-Zo te ngo na I bol ham ti pa zong hi het thim na divin hin sai kin huitin hi chi to bang thil so ho hi hoita I khola hi la politics game ma hi lut kit na hi in tu a zong hi veleu chun Manipur gam sunga birin singin vai a hin ho ma boina ahung oma arambai tengol ho hung ki sim do zowa ni chito bang pan a hin la wa khim chan ahung kai ki na pat na MEITEI ho sung zenga zong hi birin lam kai hon I chan ge ya ki phin a hin nei wa ama ho sunga ko na zong ki tu mo na I chan ham na hichi ga veleu chun hichi Bisnupur district sunga thilso chapang ni hong ke tha na jong chu hong sort to a hi tain a hin la hi chi ki tha ni a pa na chu tu ni chan ge ya hi MEITEI gam sunga boy na hi jing hi chu avet sa na in hi chi wa hi news article khat ga veleu han Manipur gam sunga chapang ni ki tha je a tu ni chan ge ya hi tang lo hi la na chi cho 7 April hi cho tu ni a hi that is at tam 19 April ta so na a hoti ai le chun ni izat hong chi to tam ni som wal chen hi ta hong chi to wa hi tan a hin la tu ni chan ge ya hi MEITEI hon mun chom mai ki phin na nei wa a gam sungu wa internet shutdown ki bol ho jong hi zan hi a jong chu ni ve nini adinga hi extend an a ball kit nova ngeta so ana chon to jeng wa hi in MEITEI gam sunga ki phin na hi tu ni chan ge a jong hi thip nai lo hi ta so apan bana chalwa me hi tai me ki dop mo wa no me a hi in pasal a hi in hi ta so ki phin na nei wa ni la cheng le hin hi ta so curfew wom sunga jong hi DMD lo wa hi mi pi atam thai pe na hong po na security force ho to hin kino to na jing a hin zan hi a jong chu MEITEI nu pi ho atam thai pe na a jatela he hong po do win a khopi sungova nupi bazar ti na langa jong hi lam len ho a hin tingoven a hi le hi chiwa jong hi security force ho to na sata kingo to na kino to na no min ni chikino to na a jong chu mi gup lang ki tong kha in mi thum hi CRPF ho a hi ti chan ge jong he ki sein hi ji chun hi chi to bang a thip theina dinga a hi lo le tu a demand hi central government a hi in state government a hi in ana sa lo wa hi le hi chi sanga boina sangzo ki bol kit na lai ding a hi tu le tu a ding a hi ninga sung total shutdown ki bol ding a hi ti a jong hi mera pai bi ho hin ngeta chu thu phone ana bol vi ti ho jong hi mo a hi in ki phin na ana na hi mi gup hi na sata ki tong kha thum hi CRPF ho hi protester ho jong ki tong kha eta chu center force ating ho jong hi ki tong kha a hi in hi je a chu internet jong hi nini sung hi ta chu kitip sau be a ban le ninga sung hi total shutdown ding a hi ti a hi total shutdown a ko ta ve ti hi mo a hi in tu ni a pa na hi chi ki pan ding a hi ta in ngeta chu MEITEI gam sung se hi total shutdown
Tuni apa na chu ki panding ahi tai ti pa chu Ihetchet ne divai ga phon ahi in ahi le chwa thu ki zi pa hi ka vet na hi le di ka sali jing e hon jong Tuni chan ge het lo mai thewa hi ngi chiwa hi khem chan chu ahi ai le tu a Manipur gam sunga dinga CM khat chu na Chief Minister khat chu CM khat ahi in ahi le ama chu BJP hi chu a party ahi teng la chun BJP hi chu ahi le hi chi BJP opposition chu BJP opposition chu Koiham tel Congress hi chu ahi wanga chu tu a hi chi wa ki ji hi Khemchan real ti chu ama enemy ta chu Koiham ama opposition ta chu Koiham ama to ki de pen chu Congress ham ahi lawai le birin ham ti ahi tu ahi hi chawai thudo ta chu ipiji nam tele tu ai Khemchan CM ahung kai do ahi ama hin pan ala na sat tho chu Khemchan hin na MEITEI CM tha pa hin ipiji nam tele jiribam langa jong chamna siama gachi a mi za ram khat ga kimupi birin singin akimupi theilo Kuki-Zo iza ram khat jong hichi Khemchan hin akimupi cho birin singin a bol theilo Kuki-Zo gamsung achot ngamlo na ho jo si jo Khemchan in tu chunga achot cho hichi ho ahung chot na hile mi tampi chun blame game ahin patno ta cho hichi birin a dinga hi za chat au ma ta cho ipiji nam tel amana bol theilo jo se tu chunga hi Khemchan in izanam khat a bol cho ukhu district anachi laya birin anachi lai cho helicopter anachi cho na on road na chi theilo cho sanapati a chi dinga ai jong la chunglang na chi cho ai wanga Khemchan in tu chunga kagam sung Manipur sung chu thakhat hiwi tangkhul ho hi hen milong ho to naga tia jong akipun khom na wa chu naga tia ki he naga a hi in MEITEI a hi in a hi lo la kuki a hin hi cho thum hi Manipur gam sunga cheng a hi hi chi ho zo si CM khat ka hin ipi bola ke kalam hla thailo ding ham tia cho ama hin bai rot nge na chi cho sanapati a chi a jong chu ngai chilanga sanapati langa milong ho ga kimu pia project ho ga thin so ahung ki le langa Kuki-Zo jong kimu pia hi ta chu nungchi ki chu ai le khurgam sunga jong hun lut ki na tangkhul ho na kimu pia ai chiwa chu project iza nam khat an hondo ahung ki le langa jo Kuki-Zo gen thei ha sat na to ho ita cho ahin ki mu pi ki na tu chunga hi chi mongko che pu a anamolim teni hi chi in ko ho jing jong chu hamon na ahin na ya hung ki le ki cho ahi le hi cho ho avet na hi le chun birina dinga chu ki jom so na phata hi ta hi chi alang khat na chu Khemchan jiribama achi zawa jong boina so aban le sanapati a ga chi zawa jong boina so he ta chu aban banai boina jeng chu ai le hi chi tu le tu a ukhu district sunga embos jan ha ina seina wa ina e jan ha jong chu ina sei ta be hi chi embos ki bol na a mini athi na chunga jong chu hi chi hi newspaper phabe pihin azat sei jong le hi chi Khemchan CM pa gachi chu hi chi ukhu district ngai gachi azinga hi chi ta pangthil so kit hi chu ho event na hi le chun alang khana tu a hi Khemchan MEITEI CM tha pa enemy chu Congress ham a hi lawa hi le birin ham ti pa hi ahoya hoi chi adi khat ki sei do to a CM pa su min si na ding le ahung hlung ding 2027 sunga hi election a hi ta hi pan ala jinga hi le biren kai kit lo dis na biren na zo kit lo ding CM pa tu le tu a Khemchan pa ma hi leng do kit dinga chu ije a chu ama su min si theine ding le biren in a position ahung ki lo kit theine dinga chong hi na sata politics ki pe ham ti jong hi gin mon a lin ta o main to a jong hi di chiwa the Hindu hon a seina wa chu National Highway 202 hi chi TM kasom hi chiwa attack ki bol na a hi Kuki arm group ho ati so Kuki ho
blame a bol ve ti zo naga hon naga organization in blame Kuki-Am group ti zo ama on jong asei zo a hi wanga chu hi chiwa khim chan in asei na jong hi ga velo chun hi chiwa mini ki tha na chunga khat pa hi a hi le naga regiment a kona ana retail na ana haita hi chi pa jong cho na zawa hin a hin la khiem chanin a seina tu le tu a MEITEI CM tha pa hin a seina a chu ken hi chi wa mini ki tha na chunga hi mi I macha suselo ni ki tha na chunga na sata demna ka bole ati chu chi wa chong ya man jong sei chu attack by militants ati chu ai wa nga chu tangkhul kuki I macha sei lo pi attack by militants mi that ho chu thing noi a hi ti chu asei chu ai wanga hi chiwa chu tanghul le kuki ima asei do lo cha aban le tm ka som village a thil so je a hi chu to bang om pa hi phamo ka sa aban le tu a hi government in zong hi chi incident ho hi hoita aven hi chi thil so hoita in aven tu a hi government in zong thulu na khat anein hi chi chu hi chi case chungchang hi NIA in a handle kidding NIA in avet sui kidding hi chi chungchang NIA in kholdo entin koi khut nung ham hi chi ho hi a hin vet chil ding hi chule athi te ni in ko ho zo se hi ex gracia ki pikit ding hi hi chi along man ho ki pi ding hi government a kona amu de wa hi tia chong phone do na anabol hi ta chu hi chi ho hi ga velo chun jan ha ki that te ni chu amin ho chong ya sei ha in sei jong sei daw tin hi chi te ni ki thana chunga jong CM pan jong alung hem pi na a hi lawai le hi chi to banga civil ki thana chunga a dei lo na I chan ham khat a phong do ti a hin Manipur police a kona ga vekil lawan Manipur police hon jong hi chi to bang thil so na muna hi unidentified gunmen suspected militants ati ama hodi in suspected ti hi cho ginmo ati na lai wi cho thingnoi hi dinga ginmo ti na lai cho thingnoi chet jong ati lo pi hi chiwa hi ki tha na chunga hi ama hon jong tanghul kuki ima mention a bol lo hi chi to bang hi government ki ti cho na hi chi to bang ho chu parallel thuta a vai ho mi cha ji chu Koiham hi chiwa attack bol chu NSN Eastern Flank ham a hi lawai le kuki militants ham koi machan approve anei lo koi machan evidence nei lo chu hi ji a chu unidentified gunmen suspected militants fire upon civilian ti so civilian ho chunga khut alhavin melham chunga thal an hlavin hi china a chu Litan police station hope sung ukhur district sunga TM kasom gam sunga he mini anaki thana chunga demna akiboli hi chi ho chunga hi security force in jong tu a hi combing operation ho jong akibolin security lunch akibol tan tu le tu I security force on jong hi chalai mun ho phateta ki check ding aban le koin hi chi to bang na to ham ti pa hi tu le tu a hi security force ho ki koi pan hi ta in security force on jong hi chi area dung hi operation phateta a bol wa koin a bol ham ti hi chi area ho phateta ki surround ti so ki uma phateta hi chalai area hoy operation ke bola koi khut nung ham ti wang hi phateta a khol chil na hung ki nei ding hi ti a chong Manipur police hon jong phone do na ain bol ve ti chu ni chiba het thein de vai ga se o hin alang khat langa hi chi chung changa COCOMI hon thu so a bol kit na wa press release kat ahin bol na a thu sei pau hi velau chun birin sepei ho a hi ven ama ho jong hina alang khat a birin jit lang ho khat a hi ven hizi chun tu ni chan ge a kuki cha te demna a bol wai khem chanin a thu seina a jong kuki tangkhul I ma cha mention a bol lo Manipur police in jong thu so a bol la hi chawa jong chu kuki cha te mention ke bol lo Hindu the Hindu a chu a hi le chun
reporter hon api dan dung zewa chu suspected Kuki arm group ti ahin heta chu asei ahin la hichiwa COCOMI hon thu asei naw hi ga velo chun Kuki keuse azau sawa hi po in Kuki narco terrorism ti hinalai cho narco jong zau terrorism jong zau sa nalai na hi chi chan ge a hi ama hoin tangkhul milham ho ambush abol lovin mini anathat no ti chan ge aban le Manipur thinglang gam sunga Kuki cha te hin thupalo lo za a hin se vi ti ho chan ge hi tunia MEITEI ho thu so ho I vet na hi le Kuki cha te a dinga lungdam na ding nai lo cho tuni chan ge ai ho mi khen khat lungel thailo I ti saidanga magam sung a in sunga boina to la zaw lo ho loin lungel ithip lo wa MEITEI ho to ki chamna ding isei sei wang vai MEITEI ho press release ho mong hi vewin la chule talk so ho a holim na ho mong beleu chun MEITEI ten tu ni chan ge a Kuki cha te a phat sei naw jong khat cha jong om nai pun THACHIMIT ding ti a to gon ANEI na pau anga naw jong khat cha om nai lo a thu ho hi isim su a le ha chang tha aw ma hi ni ji chun sim da jeng hoi ten ama hon a sei be na wa cho hi le neo khat ika he te diwa hi chi Kuki thing noi SOO group ho hi MEITEI hon awa a hi in hi chi SOO group ho hi army hon awa wa hi in masanga patna hita chu MEITEI ho do dinga hi army hon ana kiwa wa hi in hi ji chun ama ho mangcha hi aphat chenga boina umjing hi ti a jong hi ana sein ho jong dim set ai ni chi to pang ma choi che ba jong hi ga velo chun condemnation le kha ahin so now GPRN kiti ho loi hin condemnation le kha khat ahin bol ven hi che ba ama hon jong a sei now NSN hon thu so ahin bol now condemnation ahin bol na wa sei chu ama hon jong tu a COCOMI ho sei to bang a cho sei chu hi chi vai ga velo chun yaulin Kuki village 18 April 2026 hi chi a hi Kuki SOO group hon hi chi to bang na thil so abol wa hi thing patna hi che vai sei ro kit cho na Kuki militants keu hilova SOO group ho aga ngo kin hi chi ho hi Indian government in masanga pana nakiwa wa hi in hi chi ho hi Indian government proxy war sim dinga Indian government in asim ai in hi chi ho thoin ki tho homa hi ta cho attack in bol jing wa hi ti hi ama ho hin asei kit noi cho ije a cho Kuki cha te in dem dan ho hi ivet na hi le chun tu le tu a hi tangkhul ho a hi in aban le MEITEI ho a hi ama ho hin Kuki cha te chunga hi phatna I macha asei do opoviti hi Ihetchet ne devai ga phon wa hin hi chi chung changa hi Kuki-Zo council KZC in jong zan hi a jong chu a head letter mangcha letter head ho mangcha thu so in bon ho inavet sa ta ven chule news za chom choma jong ha na ki so hi tain hi chi to kisam kaya hi Kuki cha te ami mala hi hen organization a hi jong le ka kikum naw I macha poi ke ho khatsa ka jaw po ve ti a hi inam sunga ke loi khom na ta san ta Kuki-Zo council in hita chu phone ro na khat jong anabol sa a hita in ahin la tu ni chan ge a hi MEITEI ahin ahi lawa hi le tanghul ho a hi win e ho la a hi su min se na ding le e ho Kuki cha te mi vet da thei chan mi vet da I chan thei na de wa hi pan na sata la ve ti hi mo hi in chule chepu yaulin village authority hon jong hi chi to bang thu so ho ahin bol phat na wa hi ama hon jong hi chi le thu na cho ahin bol win TNL ho thu so ho jong chu counter ahin bol win hi che ba ama hon asei ki no chu ahi le hi chi thil so na chunga hi TNL ho hin ti chu working committee of tangkhul naga long hon apart chenga thudi lo ta thu na sei wa
hi chiwa hi SOO group hi hen non SOO group hi hen Kuki-Am group ho zawe ti a ngo na ki bol pa hi kei hon ka pom thei po ve aji chu yaulin kiti che pu hi Kuki-Chate umna thing noi khat cha kem zong pun ama ho ki kum na zong I ma cha lawa hi ti hi ama hon phot che na phate ta don but na hi chewa hi a hin bol kin wa hi in adi sa na chu hi chi hi litan sarai khong boya patna chu litan sarai khong a ko na khulang se hu tangkhul ho population tamna a hi in hi chun hi chilang ho se hu thlang pia tangkhul ho vai hop na a hi in hi chun ke ho thing noi ho kem la pun ke hon hi chiwa hu thal choya kadin na ding thei zong pun ke ho panla na ding thei jong pun hi chun a hi thei a hi le tangkhul ho hin news ho di lo ta na bol wa Kuki-Chate na ngo hi ngau hen hi chu na ti mo wa hi le security force ho combing operation bol sa vil lang phate ta bol ven hi chi combing operation SARS operation bol ding ho jong nang ho khoma ma in phana sa lo nang ho khoma ma in natinu a hi in ti chu TM kasom a hi in a hi lo le thayeng kiti a hi in sana kai thel kiti ho a security force ho na san ge jong lut thei lo ding ana seyo a hi in Tuni a hi chito bang thil so ahung pha na ke honing ngo ve ti hi cho ai ban le alang khat na chu village volunteer hon jong hi chelanga jong hi press release khat a hin bol ve hi chiwa ama hon a sei pau jong hi adi chu ti chu litan hope sunga hi chito bang thil so uma minin hin kho ana chan na chunga hi ke ho kuki volunteer hon jong hi chi phamo ka sawe ke ho zong aphat chenga civil ho ki hin so theina dinga village volunteer ki phu ke win village volunteer hin mi pi veng bit dinga kana to thu pi pe no a hi in hi chun masanga 17 for ajong chu tanghul civil hon aphat chenga hita chu mongkot che pu incident na jong chu civil ho khat ahin ka movin hi chi keu chu a hi pon mundanga amasalanga tanghul mi za nam khat anakiman ho jong chu dam sela hongkil ha do a hin la tu chunga hi chi to banga Kuki-Chate chunga ngo na hongke bol hi ke hon ka pom thei POUVE hi chun a hi theya hi le blame game ho hi bol daw hi te hi chi to bang khat la khat evidence lo hi la hung kon do na ipiham ti hel to lo hi la ATM ki bola mis thudi lo ta ni media ho vela thu ki sei ho hi ke hon na sata demna ka bol vi ti a jong hi village volunteer hon jong phon do na ahin bol ke vi ti jong hi mo ahin la alang khal langa hi tangkhul ho hi tu ni chan ge a hi lungkim lo aji chu ama ho hi MEITEI ho to ki thu a MEITEI hon a thallu zong api a sum zong api hita chu a phat chenga a to sot no hi ja chu ama ho dinga chu pan anala got jing na khat no zong a hi ja chu ama ho dinga chu chance hoi ta hi ni ji chun ama hon tu chunga hi chi khanui thot kiti hon jong thu so ain bol na voice of the naga jutia akimin vona khat no wa thu so ain bol na wa chu deputy chief minister jong hi nga hen ti chu pi nem cha ki sei na cho che bai nem cha kip gen deputy CM aman jong apan mun nga hen ipg nam tel aman jong apan mun hi a control zo boy ama hi deputy CM a hi bana tribal affairs jong a hi in hills department portfolio tu khat a hi in hi chun aman atu zo lawa anato ding dol a thil bol ding dol a bol thailo wa hile apan muna kona resignation pi hen ti hi chu hi che vai oi mona
lien ta hin bol wa aban le Kuki-Zo group suspension of operation agreement sign ho jong hi cho jong lado hen ti ho chan ge jong hi cho loi hin thu so in bol wa demand za chom gi na to bang tai ma a hin bol la hin hi chi chung changa hi yang Kuki hon jong tunia chu don put na a hin bol ki nu win hi chi don put na bol pau hi a hoya hi chi hoita ana sim leu chun nang ho jong na lung kim deu ka ta sanin aji chu hi chi ba yang Kuki hon thu so a hin bol na wa cha hi le naga youth ki ti ho hin tu a hi di lo ta thu na seva MEITEI ho blueprint na bol wa ti chu MEITEI ho na copy wa MEITEI ho thu sei na sei wa false narrative ma MEITEI hon azat a sei to bang wa nang hon jong na sei wa information di lo ta thu di lo ta a sei ho jong nang hon jong na bol wa mi pi di lo ta alam hil ho nang hon jong tu ni a hi che to bang chu na bol wa tu ni a tang hul ho nang ho het na ding thei lo wa MEITEI ho het na hi che to pang vai na ho pau hi ke hon tang hul leader a ching thei diom to hen lang ki ho le wang ka thau no me ti ho chan ge jong gi a sei do wa hi in chule a khat na ma hon point khat na a hin sei pau hi a hi le hi chi hi masang la ya litan thil so a litan sari khong ki boy na jong hi hoita ivet na hi le tu a hi tanghul hon litan na Kuki-Zo na del do win tanghul hon hita chu Kuki baptist ho jong hi thal choi ho tanghul militant so na dinga pan na la na ho jong ke hon evidence hoita a picture hian a video hi jong le kan ei so ke wa hi in tu a hi tanghul hon a phat chenga victim card na play win kei ho Kuki-Zo ngo na thil na bol jing hi kei hon ka dei po ti a hi in abana ani na a cho a hi le March 12 2026 a chu Kuki civil ho na Kuki-Zo ima suselo mini ngeta chu wa tui siam phadinga chi ho nihin tha pi win kidnap na bol win hichilaya jong Kuki-Zo tanghul ho tampi kamanovin ahin la tanghul ho chu kei hon I macha lo hela suboi lo hel vojong volo hela kahin la do win ajinga nang hon Kuki-Zo mini chu athisa a hita chu nan nahin dal ha win ke hon athisa along chu kagakila kenovin aban la point thum na chu hi le March 23 2026 a jong chu Kuki numei khat heta chu lampia lamhla la ya tanghul thingnoi hon thal na hin ka movin na ka khawin mongkot che pu chan ge ya na hin attack ngovin a hin la hi chi chunga jong ke hon I macha ka bol povi hi chi ba hi civil ho chunga Kuki-Zo khut hla ding hilengon hi chilaya kanama no mi som ni leti ho chu ka tha chai ta hi deu ham ti ho chan ge jong hi a point chu a het do theine de wa cha sei wa hi na ke ho Kuki-Zo hin civil ho chunga attack ka bol ngai po ve ti hi a het theine de wa a phon wa hin a point li na cho hi le April nisim gate 2026 a jong chu hitima a chu tanghul thingnoi hon a phat chenga Kuki-Zo ho nahin kap movin gari hlaile civil pole ho jong nahin kap ki novin hichiwa jong chapang jaw na anu mei chapang ho kom sunga sort pi anaki sel do win a gari ho na kap khawin a hin la hichiwa jong Kuki-Zo I macha ka sei po vi anga na a 17 April 2026 a jong Kuki-Zo khat nahin kap movin akhal hang le ada zong akap khai zan hi thil zan hilanga thil so che he te de wa in akhal hang zong kap kha ban le ada lang khat zong akap kha wa hin hi chiwa zong hi aman zong hoi ta video ho zong a hin siam wa mi pin a het thading anam mi pi ten a het thading a zong ei ho
pawa jong hoita ahin le do ahin se ahin athil to ho ahin kap kha dan ho blet na in ar kha jamam ta ka kha ka ga khoya ile thisana dim jing etia an holim na ho jong chu imo de wai hi chi chan ge ahi in ke hon tu ni chan ge ya civilian ho target ka bol ji po ve ti a jong hi su thin na ahin bol wa hin itiam khana boina ahi lawai le su milham ho tha ding tia hi le chun ha tha ki that the hi ti to bang hi cho athu sei da noi na i cho jong he ana sim leu chun tu a hi tang khul lam kai ho hi apil thei de hen lang ama ho idea a vai hom thei le ama ho to chun ka ki ho no mo ve a hin la MEITEI khut no ya na tong ho to hin ke hon cham na thu sei jong leo akan na pon hi ji chun cham na jong ka sei nom po ve itiam khana nang ho achinga thim na mo wa nang ho vai hop na a vai hom thei nang ho lungge la kung tol thei na le ki ho pi ding ka no mo ve ti ho chan ge ya jong hi eng ho na ta khana ana ki so hi cho ho hi vet na hi le lungdam a umen don put na ho jong hi ani ho a that till incident ho jong kichi cha na hil ho hi hoi kisai ti chu neu cha mi pin jong i ga he thiam na dewa i sei wa hi in tu hin zomi CSO hon announce in bol na ho ahung lung ding April 22 2026 a hi total shutdown ding a hi ipg nam tile hichiwa hi pu wung jagin walte thina chunga demand ki bol na chunga government in hita chu na sa mota ikoita ji in hichiwa hi total shutdown jingka lang punga apana nilha lang pungup changei Churachandpur district pumpi a hita chu shutdown ding a hi ti jong hi thupon anabolovi ti jong hi mu a hin hi chi shutdown ni kho teng la hin pharmacy a hi in a hi lo le water supply ho chan ge a jong hi ki kha ding hi fully hita chu observe I bol de wa hi a hin la itiam khana damo ve si ma ambulance ho wang chu lai thei ding a hi ti pa hi ama ho thu so a ko na he mo a hi in hi chawa hi zomi chief association hon jong sign a bolovin aban le zomi zut association hon jong a bolovin center village defense force ama hon jong a bolovin aban kin a chu zomi mothers association ho jong a hi in zomi student federation hon jong sign a bolvin hi ta chu joint press statement a hin bolvin mi pi hinga het sa na a hin bol chu ahung lungding 22 April 2026 teng la hin lamka district zo se abona shutdown ki bol ding a hi ti hi het sa na a hin phongovi ti chu mo a hi in a hin la hi chiwa iga het thei deu neu cha ga sei lo hen pu wung zekin walte hi kuki MLA la khat a hi in a hin la a thi zowa demand ke bol pa hi zomi ho adinga district atuma ki thum a hi in hi chu ho hi ilo thin lo nen diu azat e bol pa wang hi phamo akisa in hi chi Churachandpur district sunga Kuki-Zo se ki phinova adang hoi ki phin lo jong le ki oi mo a hin tu a hi aning khat se ki phin go no hi I macha a hi loading dan hi he thie mo hitin pang khom so ke hitin Churachandpur district ke hi lovin ting no pal kampo pi ti ho jong ki pang hel lang hela wang chu kinep jong deu ding a hin hi jong le ai pi chu hi jong le joint press statement a hin so na chung chang ova mi pi hon jong I ga het the ne dewa in phone do chu a hi in aban le Kuki in pi Sadar Hills Chief Association hon hita chu masanga anake ho na bangova ache sa 15 April ni kho a haijang wang kho a thulu na ANEI bangova chu ahung lungding GING ni kho 20 April 2026 ni le kotu vai hop chungchang sei khom ding in public meeting akiko win hichi meeting a thon lova hung zaw dinga ki het sa ki tem ho chu anoi za
hin akipi in ahi ti ahi in ichiwa hi khatna patna 25 chan gei ahi in ama sapena chu sahil ka executive ho ahi in aban le keys ko tu kiti ichi abona in amuso ke ta deu ke kata sanin hills mozo ajong cha hin so tawen mun tina hi ta chu leader ho jo se hongso ke ding koi tabang ichi Sadar Hills Kamkai Sunga, Kampopi District Hope Sunga, leader ho ahung lo au mahi la chun sangkhat hiding lamkai ho ahung lo au mai la sangkhat hiding ahi la vai la house ho ahung lo au mai la zanga hiding ahi ti zong hi ama hon ga na phata ahin bol vi ti chu iga het thei di vai phone wa hi in sab ten a sei wa hi la women first ahi lo la girls first ti to bangahin ladies first atiwa ngiche to banga sei wa hin e ho a hi event na hi le ichi kiloi khom na hong ding ho hi chief association defense aban le women ichi ba jong hi ga vet ke nai le chief association defense women hi last ai jaw sa ladies ho hi last ti to banga hi i jaw sa win ichi chan chu tu ni a Kuki-News mangcha niaw cha Ihetchet na diw lay gam sungo ba thil so ho update in bol thei ho ai in tuni a hi niaw cha chaina kaga tep nom chu a hi le kanam mi te ho thu social media dunga hi khat ngai ma ding sei je a hi gamtum imu diw zong a hi pon lunghang le zong lew hen inam pi adinga thil phachom a hi a inam pi movement machal na ding a hi le chun bolo hite a hi lawa hi le social media ai thip mo hite social media a I thip wang wa chu gal ilel ta we ti na jong hidi lawa hi ji chun igam inama dinga thil phachom ho a ha pano hitin igam inama dinga thil phachom lo ho a hi I kamu ki hu mo hite ti hi a chaina kain sei the in tin Tuni Kuki-News hin ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw han